Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin namin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti panakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya arpauluan. Diskarte negosyante. Dito'y drama tayo. Doming, mabalin namin. Oh, sumrag kayo, nanang. Di nakalay-nawagan ni Tatang Mau. Saan mo't? Apay, napanan na aya. Ay, jak man na mo. Tadyak mo't makontak yung number naan. Namang ano nalubat mo't. Ay, unkit nga ta. Udo, baka na inidip na nga ta di cellphone na. Apay nga idipan na. Nalubat siguro. Ikot na saya at lang ano kasta. No saan nga'y, ta inidip na tapno saan ko ang makontak. Saan mo't nga ta? Ay, agkapitay man kit di. Umay ka ko sina. Ay, hunman. Pangiliw-liwag iti dudukot. Ay, ayun gayam. Kumusta mo't ni Domeng? Kaano aya sumangpag? Indun Sabado ka no. Ay, kasta aya. Agin enjoy sabot latar aramidan di asawa mo. Kanayon ti biyahe na. Kanayon nga ro ti seminar na. San abale? Tapasat mo ti na barangay chairman na dayjay. Ewan mo't kit di Kas kinitatang mo idinabit pa'y mo't kapitan Ay, sapay ko maa. Takabailan mo't ni Doming tagbalin a leader akas kinitatang. Basta adda pa nagtalik na iti kabailan na. Makitak mo't ti kabailan na kahit. Mas pa'y kiti kabailan na. Tanakadapaw iti kuleyaw. Saan akas kinitatang mo? Ad-ado matlat mo ni Doming Depende dayta, nanang. Hay, sa bagay. Naparato ni Tatang. Naragsak akanay no makisarsarita. San akas kin ni Doming, ano daddo makat. Kaslaawan amo na nga ibaga. San abasta agsao no ko Dayjay laang Natarabit ni Tatang mo. Kasla saan mabamban nung agsasao ka nagngir-ngir say. Adalat na may baga na. Wanan niya. No daddo ba, bukudan na pa iti agsasao. Aging nga akas na isumutlaangan timang sungsung, ba't ka nagitibag baga na? Anya? Kasano dayta? Ewan mo. No daytay sumanao, adepulos makasublat mo tay kasasao na ang agsao. Kas jayon, ti mapasamak. Isumutlat mang sungsung, ba't ka nagitibag baganan? Unan niya. No saan aman na nao, di kasasao na, awhadod Kasarsarita na mutla di bagbaginan, nga ure adda sa bali at tao akasang-sango na.
Rosa. Anya di imbagam itay. Ay, ada na panunot ko ang negosyo, nanang. Mainayon ang negosyo tayo ijipunerya. Oh, anya man day ta ang negosyo. Online. Aglako tayo iti online. Anya nga iti ilako ta. Agduduma Kas kumagi tayo san unay anas usar abado tayo. Anakadulin lat na. Ilako tayo. Ay unan niya. Ngamalda nga tamot meta gumatang. Adalat na Siyempre, nalakalaang. Ay, una ya. Wag-wag. Di ure man san a kwarta ti igatang dagiti mayat agumatang. Na. No saan na kwarta ti gatang da. Gatangan da pa'y nga raw. Ti kayat ko asawan. Sukatan da. Ta adda jay isukat da ano mabalin nga inayon iti negosyo. Di inayon tayo. Ilako tayo matlang. Anya? Di, kasanundawan gumatang. Adalat ta Ila ka nga rod, ta slightly use. Sa bagay Ado tinakadulin abadok, asaan kon akayat nga usaran, ngam kasla ka barbarupay lang. Ay uray siya Rosa. Sa maysa, anya pailat pangusara ngay kadagi jay iti daytoy nga edad kaon. Munmut, pagbalinan tayo a kwarta. Ala, baka mo ka nga rod, Rosa. Manglukatak iti account ko para iti online business. Adulamin na mapampanunot yun nga gina. Ay, sana dakas. Malaksid mawayaan ti balay kadagiti alikaman nakadulin la dita. Asayang mo't no ibulang di pagbalinon a kwarta. Ay, huwag matkit di Awan pa'y unay pagbanugan dita Diyan la pa nagilasin kadagiti mabalin nga ilako kandagitay ibulangag. Di oray anyaritan. San la dagiti bado asanan akayat nga usarin. Iraman yawn dagiti alikaman. Kas kadagiti kaldero, kaserola, plato, kas kada kutsara, kada aglo, tabaw. Anya? Una. Na, San aya, ang nagado ti iduldulin mo a kutsara dita, tenedor. San tamo tamo usar na gijay. Pasari agkamot tamo tamangan. Naya, mabalin. Kasanumot nga main. Gatang gatang iti alikaman. Kat data lang arod nga kabalay ka nagsangsango amangan. Kasanumot aya. Pasari adumot nga rod ti bisita. Nang runay di si kapel at barangay chairman. Nawan madkit di Alawin, mayat man di imbagam, gusteng. Ilakok pa yun ang raman dagiti alikamon asaan na maususar. Tanay dudwa talakot nga roda ng kabalay. Kat isumat. Sayang laan. Tanong mataytan. Sino nga iti agusar? Ado mo ti alikamon ni Rosa. Wen, sagay sata akot sara ken tinidor. Sagay sata a plato, sagay sata a baso ken kap. Sagdudwata a paris mo tabado. Ila ako mo na agraman tugtugaw ka da parador. Mala makamu kay nga gina. Ura ila ko yung amin na makita yung asadan na maususar. San laki na tibalay mo ta. Unay Nabayag matbasit ti panag-video chat mi kan kagawad marin. Adumat ti singasing na. Imbagkat tawan mo't plano na nga ag-online business. Agbalin tulap ta kano na customer. Uray italak mi pay lang iti sabali ti punerarya.
Mabalin nga oray maminsan lat makalawas ti isa sarong karmi ijay. Ay, apa yan? Itay pailadong mulawa ka. Agsasarunumat ti panagsuyaap ko. Makaturturog akmat na tengat altaw. Saan ka man naturog iti aldaw ngam agtutuglepak matan. Ay, nakaranak samatan kanduming aman naturog. Ay, hagawid ako man nga madakamat, misis. Anya, misis kay tayay. Pasado, Mrs. Chairman. Pasado ko na ka. Ta na hostel mat nga rin na dila kay ko. Ay, unay ta na ustilin. Una niya. Natayin day di Mr. Bocado Chiso, alakay ma. Wen, natayon day di buka ka daw. Ay, sana pa nangiruruman ng awanan tinabati nga gapilyedo ti Chiso. Naungaw dan. Awan mo't anak mi ngagtawait. Ne. Napay ngay akas tati ko namket. Ada ka pa'y mat nga agchisaw. Ay, isa anak agchiso, kagawad. San kami mo't kata nagkasar iti day di bukado nga asawak? Aya. Di san mo nga ro na natawid ti apelyedo na. Ay, pulos Iso, misak manipod pa ide. Kasta gayam. Balasang ka pa'y lagaya. Balasang ka nalasang Kasta ti ko na ti daduma, chairman. Ay, kagawad gayam. Ay, anyan. Si kapayin ti mangibagay ti kasta. Ay, san ko matkidi nga ilibak day ta? Ure awan anak ko nga ebidensya? Ay, wan matkidi nga maguri ka. Anya gayam ti kagaram. Ay, kuha, kastoy na Ada ngamin online business ko, akayat ko pagpartneran tayo. Anya? Ala na ka partner mo, di detang online business? Wen ano kayat yo? Ngamno diyo kayat? Urayak ni Chairman Dumi nga sumangpag tayo sundot. Ay, sanen. Imbagam lang arudin kanyak ni Manen Domeng. Ay, kunak ngamin no saan nyo akayat? Kayat ko paikid din na payak tisik si abalo day di Bocado Chiso. Angem, anya aya day tanga online business. Kastoy nay, agla ko tayo iti nagduduma amakmakan. Da kayo ti pararaman. Anya? Mayat kat ti pamagiyo nga oray lakay kayo. Ipakita tayo apang healthy lifestyle dagiti ilako tayo amakmakan. Kunaklano, anya itayin. Kunakno kasi jay online business daro sa kensubing. Aya? Adamat online da? Di mat po nirariati business da? Ada sideline da. Ay, ang amsan na bali. Basta sana kapadpada ti business ko, ngagbali na business ta. Ay, business tayo, kunak ko ma. Sa bali markit di Ngam apay anasken nga laan nakakapariham ngay. Para raman kayo nga rod. Para raman. Ngala, kita no kasano dayta. Basta santa makakompetensya daro sa akin supeng. Saan? Sa may sa online mat. Mailako iti FB. At dagayam yaw awis mo nga online business kini tatang. Ay, wan, Rosa. Ngam saan kasi jay mo na nga imbagak.
Amangan ngamin no, natartaray day dyan negosyo na panunot ko. Mabangles ngamin dyan bagak. Anya ngamin ang negosyo aya? Makmakan ko ma. Iso nga, adda na panunot ko sa balay. Baliwak langan. Underwear langan. Anya? Wan, underwear para lalaki. Ado nga minan kati makitkitak nga online ala ko nga underwear. Ngam para babae. Ayat mo't day ta? Adaya kontak mo a supplier? Adan, nataray laki ti dayjay tam brand new. Kan lalaka lang ti presyo da. Ay, sige man. Tagumatangak to no kaskasanaw. Igatangak to ni Dumeng. Ay, imbag na nakasaw ni Mrs. Chiso. Ay, Mrs. Saputira gayam. Anya? Kasano day ta? Miss Saputera, kung kunayo matankin ni Corina Cheso, abalo. Natay nga ruden day dilakay ng agchiso. Kandinan kayat nga pilyedo di chiso. Iso Miss Pailanga. Di da kanumot nagkasar idi kan bokado chiso. Aya? Anya kat nga minunday taanagan. Akat, anya kano ayati ila ko yo, tada kayo pa'y ti agmodelo. Underwear kano nga raw. Anya? Kayat yung asawan. Na? Apay nga katawa ka ngay? Ay, kwa. Ay, awan tatang. Maray awak la maka-imagine iti lang nga yung agmodelo iti underwear. Kat padasa ka. Alain nakapartner na. Iso sige Sana dagas na ita. Kumusta mo di online yung ay, Rosa? Mayat-mat. Nakaado kami mutan Da kami mutla mismo ti modelo Isuot me sa ipicture me. Ngam agpatinggala iti tingad ti maalaan abagi me. Siyempre, dagijay mutlabado ti ilako me. Ay, wala ya. Kas matijay laklako mi ni Chairman Gusting Ay, kagawad ko na kuma. Modelo ng agpaisaw ni kagawad. Ngam, awan mo't makaibaga nga iso di nagsuot. Saan nga ro na may parang dirupa na? Di yu iparparang tirupa ni tatang ijay. Delikado. Ay, amok kat Rosa. Am-amo ko ni Nana Sopeng. Gira patani nga tanya. Saan kit di nga ta? Ay, uray. Awan makamo ani kagawad Gusting. Diyan nakabrief nagparang iti online. Iso adi ka madanagan para kan Nana Sopeng, Rosa. Ay, mayat Adagayam sideline ba? Wan, nga masikreto na ito ikakawad. Aya? Awan ba ka ambaw iti online yu kan Mrs. Chesaw? Ay, anyan. Mrs. Chesaw kon ko ng pailaan. Kapaila katawagan ni tinagan na. Corina ko namin, winukuring. Taday tati birngas na. Ampang ba't day jay? Nay, napayakas tati ko na kagawad maring. Ay talaga mat gampang. Agasap, di nan kayat nga apelyedo, ti apelyedo day dilakay na. Agpaaram samot nga ben. Anya? Nadlaw. Diyo ka di madlaw, kagawad. Awan kasta anadlaw ko. Business partner kami. San nga agpapaarim ni Kuring, kagawad maring. Iso adi mo kumamot sa undi kasta. Hey, makadadail kay ti dayaw to kasta tar aramidem.
Anya gamin tinakapampanunutan nyo iti dayjay, tatang. Awan mo't dakas na. At damatan makumkomisyon ko iti panagbalin ko ang modelo. Iti kasjay ala ko ni Corina. Kakaiso na libre ti underwear ko no ka. Amo ka din ni nanang dayta. Ay, san pa. Adaya mangibaga. Wino ibagam? Tatang. Ngala, sana balay. Ibagat to ken Corina, tamaudin di pictorial ko idikalman. Ngamnay, di mon ibagbaga ken nanang muwan. Awan pa imot nga min ni Domeng, tayo so kumati ka sa aok. Nanang. Mapanak di barangay hall inton malam. Ay, kwa, nanang. Uray, saan kayo pa amapapan iji barangay hall? Da. Amang ano apain nyo lang ni tatang? Ay saan? Saan ko nga apaan? Pictorial na kanukot, iti minalam. Kaya't ko la makita ti tsura na ngagpapapictura na kabrief laang. Nanang. Ay di naklapdan rusa. No kaya't mo, duatan to amapan. Dito'y talaan. Duduada di taunag. Ay, nanang. Di nakadawaan no kala atak ti sombra ka. Agpaliit nga umuna. Ay, nanang. Sige, sumirip tan. Sirip. Imuna kasi mirip. Anyat nakitam. Sumirip ak mamay. Nanang. Anyan day taalangan ni Gusteng. Paima. Ay, nanang. Isan kayo pa asubrak. Paliiwan tayo pa. Nanyat aramidan na. Iti day tangay tsura na. Ay, po. Bagay ko ka di Asyong. Nay, Asyong. Ayan maon. Nay, ay na. Retrato na kun Gusteng. Nagkusay Ada ka dita. Anyan day taalangam dito'y barangay hall. Nangibabain ka. Business na ito'y. Diskarte business maka. Business. Diskarte business kunab. Agsapin ka man. Anyan ita nga itsurab. Macho ka kunab. Anya nga dita, agkukurut-rut na gurgurong lupaw, makakutkutaw. Agsapin ka. Sana ka, brief latan talaga dita. Sapin! Agsapin kayo, ano na mayor? Mayor! Nya nga. Sus, uy, madya. Agsapin na garudan. Oh! Ala. Ay, naakara nagsamatan kin ni Doming at uglap. Kan managtagtagainap. Ditan gagayem tinagibusan ti may sapay aparang iti panakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ken production supervision ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Reverso Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!